megalayapost.news. Haduk hat kendai ngut kibriu kilayap no bakentuk yagi kena badu pulit hadian baka Bangladesh Air Force jet kelahap kensan hajan kewe ke skul hadhaka kabahap bakatan utara katkum katalong kubor na ki Bangladesh military bat katanat badipet ya ke fire emergency ke Bangladesh laong baka jet F-7B G1 fighter kedai ke bapenan kam hang kaba jingkai batang hadian bakalas dang ban kiu shasun bakala hap no syabadan ke skul bat ka college bagi kena skul kidang dan ha kelas bat ha ke exam ke skul ke badan kemba ar hajar ngot ki samla puli kedai ke basdang nadu ka elementary hadu kelas 12 katkum ke kubor balap ha da ke sarkar hadaka kilapoi hadu prapulai ngot ki bala syak sumar ha hospital hadaka na ke jing mensau badan ki spak ngot ki la mensau jur katanat pulit kela pentipru bagani ke jet bala shna China kelas dang ban her ha kapor shi bejil ala andriu mensengi tang hadin katu kani por kala hap no nasun chakendo kebelawan ra ke jingjap ki babun bat ringkat ki bela mensau halor kani jingja u interim leader Muhammad Yunus ulapan pau ya ke jing songsi kembola pelaj ha ke social media X bat kendu bakani ke jingja ke bala duk nong bha ya ketanat Air Force bat yiki kena school bat ke ba omla syu bandang pen bha biang কিরকম আগুনটা লাগছে ভাই এটা কোন জায়গা থেকে কি হইলো বুঝতে megalayapost.news.